Dakajing temu bansai kinung ilakai kriket kibat-bit hapok ke distrik hakasin sejan jong katayo beladem karib hoi District Cricket Association RBDCA kalapan long ya ka cricket talent hunt hamadan ilakai kabadon hakasnong umran yang bernai hakabapalat sispangut kinung ilakai kilawan banyasim benta. Kakenhuan Ribhoi District Cricket Association hak arpun rotrik urisau arhajar arbusau kalapan long ya ka cricket talent hunt kabasisngi. Banwat ya ki habrit ki badan sab ka kamelakai cricket ya kabalapan long hakamadan jakasnong umran yang bernai. Ya kini ka cricket talent hunt lapan long da ka Ribhoi District Cricket Association da ka jingit trelang bat ka seng samlash nong umran yang bernai. Hagani ka sengi lawan banishim benta shirham da ki habrit ki badan habdeng shipo hadok kanyo senam kerta. Ya ki balapoi ya kumbasis pangun na kalenggisnong ya kabalalit kami iriki diginohikai lan ki coach balai ajing itu da ka BCCI bakunto Biu Shankar Newar level 1 coach baduba Levi Marwen udukot jong ka Ribhoi District Cricket Association laidon lang ru da Steve Walang president ka sek samlasnong umran yang bernai. Nakaliang kinong miikamat jong ka Ribhoi District Cricket Association kilapan pa kajing kemen bansaki ya kajing mi ki haprit ki badan ka sabila kai cricket akan ka district. Baka don sisya kajing kermen baka district kan sala banang kiyo akan kajing ilakai. Kilapan pa ru banakaliang kasenjok ilakai cricket kanang ya penlong ya kum kini ke program. Panwat ya ki sabila kai cricket jong kasamla na kawai kasnong sya kawai pat hagi por ki banang wan. Di katom ni kadi nakaliang jungi ka association dari Ribhoi District Cricket Association kumno kalong kumno benwat ene benjit ingin ki kena player ke benang red hagerta ke bahapo kadusnam baru bat kentip senang di kejimjit jungi kani hangni kalong benwat ingin kena red kenang bang ginyo man aji kai ki babiang nomor ba mopi sepetip sepi ba kat sadon hi hadu kini ki merai bansawan ni kini under 16 kabde jong ka into district di halog ni kapang mangi persang manuak ini kena pat kente bersenrang apa akan terus nang puta nang bang no ban yilek kai ni benyo mikmat kalian juga district di mun sepetip mentah hangni mentah singi don kumbasis pak tam ni kena iblaiwan lagu jong-jong peta ada under 12 gidon, under 14 gidon, under 16 gidon. Baru kartu kene gidon, ruan aga under 19. Yakini baru buat kenthe bersenrang. Yakini ngan sajid menta ya si ginum la penjit baro dengan jid kartu kene giba bit gidon kasam. Namun yon tibet isu yaki begin saai kucing giba sha madan sigi bulan sport makra. Ke ngidan ki divide ki age category kidan ki kena nadu kendai spo ba khatar snap kerta mila divide ki lagu jam group kidan ki ba khat lai khat saw khat san itu category la divide ki group kidan ki khat drill khat new khat pra itu la divide ki category te mentang idang sedang menta ki lightly group ni lagu jam ni le ki basic jaga batting them to basic jaga bowling fielding and catching idang jit nang tu again idang pick ki sub jangki kumno kinaret mentang idang sedang di ka score ball ano tang men pick ka teknik juga batting kinang kan no nang ta kidan bon ki kena out of age 9 10 11 12 kidan around 8% sauko ngut kidan te apring ki sauko kidan kadway kan angut ba kiladan lupa ka talent ngidan kam tang men brush tang polish ki langila jit nang ne ngin rush po ngin khot iki berman practice po nang kra ground jong jong abdc hang tu ngila ben train shu iki na makin long with the age bagi gigan you ngin train shu iki bakin long ngin chu polish ka technique jong ki ngin shu you in practice iki the basic thing katai bang le kana talent han na mangin ngin yo kena kambun na subun om sning na po ki subun na po umran na po kini ki jaka sinis pemardan kad ba yo na kini area kan kena mangin yo jit iki for the camp jong coaching camp jong ka this year mangin perlonggaran po and kumni hi ka talent han ngidan plan ban le apo kiwi ki jaka kamtam sapo kamtam apo perkhamba plan nang ta ngila ban le sapo barmong iro kat kum ka
decision yang ke association yang plan di apa kema ngi plan ni next month kemaklang next month ngi plan cepat kemak ibala jet ya kene ka snong maran yang bernai jungi bagian pelong ya kene ka talent han ngi snat ka de ya bangi i baki samlan na snong jungi ru kibun ki batrang ba bat ki bodon ni ka sap ban i ya kene ka jing la kai cricket te hidap da ka jing sukman ba ngiru na ka leng samla ha ba rino sakam nimo ila poi sengi la phone ila ong ba iku aban priya ya ka talent han hane po snong jungi ngiru ni pidang de sobha ba da ka jing sukman nomor ba ngi ba snong jungi kibun ba ki bodon sap akane ka jing la kai cricket bat ngi kwaru ba ki khur samla jungi ki happy baret ba ki naya khmat ba ki dan ru kata ka jing thrang jungi ba ki la kai cricket nomor ba kumbangi ba hari khasi jungi most of the time most of all ba ki julai bitanga football but ki club ya ka cricket baka dei ka sports ka babas baka babhatam namata khamtam hari India jungi ma cricket kala dei ka wei ka number 1 sports hapo India jungi kumbangi supej PE ba bungi players mentah na notice don wei player ba kesai Rian Parak kali ka nuksa ka babhatam bagi ladon wei player po notice PE ba mentah hapo Meghalaya ru ki player khasi jungi ki badi khasi ki labun ba tingi kwaru ba lengba kane ka talenhan ki sami bun ki player ki ba kansai bat ni ki hap ki baret ane ki baret ki barang sports name sidrong ki la wan ki la don ta kam simban ya don ta ka thong ban wan ban practice bat ban syajit ban kinyo ban pentibit yala de bakin poi syaka thong